یەکدەنگی و یەکخستن و یەکگوتاریە کوردستانیان کوردیان دەمەکە پێنگاو تێبوو ئاوێتن ku niha li Bakurê Kurdistanê dest pêkiriye du partiyên Kurdî xojek girtiye ji bo vê çendê ku zêdetir bandoriya wan hebîtin li ser dengderê Kurd li ser doza Kurd xizmeta zêdetira gel û welatê xwe bikin. Derbareyê vê mijarê min mêvaneke Beres Mustafa Ocelîk serokê Partiya Azadiya Kurdistan Pakê ji Diyarbekirê digelme de kek Mustafa êvar baş tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 pîroz e ev yekgirtina we ev yekxistina we ji bo gel û welat lê pirs ev ye bi vê pêngavê wê bikarbin zêdetir xizmeta gel û niştîman bikin di Tirkiyeyê da? Pêştir spasiya cenabê we û spasiya Kurdistan 24 TV'ye dikim. Helbette me ji îro pêv di navê partiya xwe guhert, Partiya Welatparêzên Kurdistanê. Me di neh û dehê îlonê de li Amedê kongreyek girseyî berfireh li darxist û di vê kongreyê de me Partiya Welatparêzên Kurdistanê PWK me damezrand û kongreyê bi yekdengî jî ez wek serokê partiyê hilbijartin. Ji ber wê jî em ez ji îro pêv de wek serokê giştiyê Partiya Welatparêzên Kurdistanê yani ji vir şon da weke serokê giştiyê Parta Welatparêzên Kurdistanê te bi deng nas kirin. Welatparêzên Kurdistanê. Tamam. Belê. Belê me vê. Pîroz e, pîroz e. Niha spas dikim sağ bin. Partiya Welatparêzên Kurdistanê esasê xwe berhema hişmendiyekê ye. Em dibêjin li Bakurê Kurdistanê gelek partî û rêxistinên siyasî hene ku wek bername, wek siyaset, rêbaza xebatê û gelek tişta ya wek hevin ya nêzî hevin. Belkî waya heşt, neh, deh grûp jî vî hawînin û em divên heyfe. Em bên Bakurê Kurdistanê ew ê wek hev û nêzî hev ji hev cudabûna wan lüks û bi rastî jî ji tu fêdeyê wê li doza milletê me tune em dibêjin gelek bivin yek û yekbûna pak û tedeka tevgerê bi navê Partiya Welatparêzên Kurdistanê jî em wek gavekê dibînin ev meşekê û divê meşê jî di rawestgeheke ew ê dewam bike divê dewam bike û li vê derê jî de ez pir zelalî bangî ew partî û rêxistinên siyasî tevgerên siyasî dikim werin em Partiya Welatparêzên Kurdistanê re em her havî hazirin bi dor û berên dir re partiyek hîn berfirehtir jî ava bikin. Partiyek millî, demokrat, Kurdistanî, azadîxwaz em ava bikin û di hinek nuxta jî de dikare fikrê me rê cuda ji nav vê partiyê hebe. Ji ber wê em pir bi zelalî dibêjin ev dê dewam bike ev meşe û divê dewam jî bike li Bakurê Kurdistanê heta partiyeke xurt millî demokrat li nava civatê de cê xwe girtibe tune nebe mixabin em ê nikaribin rê li ber vê şikesta hişmendiya neteweyî û vê şikesta nava civatê rê li ber bigirin. Ji bo wê jî gava yekem em dibêjin ev e û damezrandina Partiya Welatparêzên Kurdistanê jî di vê meعنê de gavek pîroz e û berdewam e. Kak Mustafa te got ku Partiya Welatparêzên Kurdistanê navekî pîroz e parêzgariyê ji Kurdistanê dikin. Lê di nava Bakurê Kurdistanê de em bêjin ji aliyê hêzûlanên siyasî ve ji aliyê akademisyena ve ji aliyê çalakvana ve aliyê welatiyan ve bi giştî pêşwazî li vî navê hatiye kirin ji vê pêngavê hatiye kirin ya we avêtî. Belê kongreya me di neh û dehê îlonê de li Amedê me li darxist gelek başbû girseyî me li darxist ji 500-600 kesî zêdetir kesayet beşdar bûn ji her çar perçê Kurdistanê partiyên siyasî hinek beşdarî kongrê bûn hineka peyamê xwe şandin û li Tirkiye jî me bê ew bê cuda kirin me ji xeynî Partiya Nijadperest Faşîst MHP û İYİ Partî û Zafer Partî me bangî hemû partiya kir partiyên Tirkiyeyê jî îro li ser desthilatin muxalefetin û partiyên Kurdistanê jî û gelek hatin gelek partî hatin AK Partî nûnerê xwe şand CHP nûnerê xwe şand Hüdaparê nûnerê xwe şand YSP û DBP şand HDP peyam şand
باکوری کردستان پارتی حق پاره پسکی پدکتی پدک باکور گروهندی پارتی کردستان گش لوی داره هنک هاتن هنک پیام شاندن و براستی جی جباشور کردستان جی پارتی دموکرات کردستان و گلک پارتی دیجی پیام خوشاندن گلک کسایتن کارسازن ین سیاست مدارن و شنبیرن بشتاری اوه بون اوجی نشان اوه که پارتی اولاد پارزن کردستان دست پیک آخوشی ده جی بالیه و جی حکیوید ناو جواتت هیا باشه کاغ مصطفى تو جی دزانی که هتا نهاجی دناوا ترکیه دا پروبلم پرزگریک دگل ناو کردان هنه دگل ناو کردستان هنه بریا چنده که لسر جاده یا موزیکا کردی هاتو بو قدقکن رینه دا بو که چند گنجک به کردی بسترن که سترانن اوینیه بیجن یعنی اف ناو کردستان و مزنتر کریه بریان هاتن کردستان بو نها انگو کریه ولات پاریزین کردستان او دوزک جیر سر پارتاوان هبویا اف ناو کردستان پروبلم آستنگی جبو کارن و چناکتن کاری و رخصتن سیاسی بله نها پارتی اولاد پارزن کردستان ج پارتی آزادیا کردستان و صداقت تفگر دموکراتیک کردستان پیکاتی بونن یک و هند زانن که در حق پاکی ده دوزا گرتنه هاتی وکرن 2019 ده سردوزگر محکمه بلند دوز وکر و محکمه قانون بنگهینا ترکیه جی پاکر گوتو بو ناو خواب گوهره ناو کردستان برنامه خواب گوهره پاکی جی برسی وان دا گوتن ام ناو خوشی برنامه خوشی نا گوهرن لگور قانون ناو نتوی حقوق ناو نتوی جی و لگور ماده نودی یا قانون بنگهینا ترکیه جی به ناو پاکی کردستان و برنامه هم کارن پارتی اواب کن پاکی محکمه قانون بنگهینا ترکیه ده به کردی و ترکی پارسنا خو کر اپ واجو بردوامه نها مناو خواه بس امید حفده ایلونا 2023 لانقره چند روزه دیل انقره کنگره پاکی یا سیامین دار بخن لوی داره مناو پاکی بگوهرن لی و پارتیه کنه و برنامه کنه لوگویا کنه پارتی اولاد پارزن کردستان ده دوام بکه او دعوا گرتنی هر بر دوامه و کارن سر ناو پارتی اولاد پارزن کردستان جی دوز دوام بوه لی ام بخواه چاوا کمگوتیه ام ناو خود برنامه خود ناو بهرن دوی اساسی دی جمعیلی او کن که مصطفى پلانین و چنه جبوه چندین دستور جی دولت بستینن بوه که به فرمی دناوا ترکیه دا کاری خواه بکن demek ki da destur nestandi hani dibawere dane ku binave dibinave Kurdistanê da desturê werbigirin li Türkiye damezrandina partiya neb desturê ye neb îznê ye zaten ev xeletê gîştinek heye li gor qanûna bingehîna Türkiye û li gor qanûna partiyan sî hemwelatiyên dewleta Türkiye li gel nasnama xwe li gel bername û destûra xwe diçin wezareta navxweya Türkiye dibêjin vay me partiya xwe avakiriye ajwer em agahdar dikin li beramberî wê wezareta navxwe dokümentek bi navê ewraqa dokümenta evrak teslim wergirtinê teslimî partiyê dikin pak partiyek yasayî ye pak ve kanûnî xebata xwe dike kongrê xwe kanûnî dike mehkemeya bilind derheqê pakê de bi çavê her salê nerû tesdîq dike û de rojnama fermî de vêya îlan dike ev dozvekirin tişteke lê yasayîbûn tişteke li Tirkiye pêştir derheqê AK Partiyê ku îro Serokkomarê wê Recep Tayyip Erdogan derheqê wan jî doza girtinê hat vekirin mehkemê bilind kir dema doz dewam dibe neyê meعنê ku em neyasayînin Partiya Azadiya Kurdistanê yasayî ye û va wek yasayî bi beşdariya lijneya hilbijartinê ya Ankarê dê di hevdeyê mehê de kongre xwe çêbikê dewlet nûnerê xwe dişînin ji ber wê tu problema me yasayîbûnê tune ye bes em ê divê derê de ji ber ku pak û tedeka tevgerbûnên yek partiyeka nûh avakirinin me nexwest hindek pirsgirêkê dî ji ber me derkevin em her serî lê binê partiyeka nû paşê mişkilat derxin em ê her navê xwe biguherin baş e te got ku li Tirkiyeyê yanî destûr wergirtin cuda ye digel welatên din 30,000 eger bi wajoya xwe bi nasnameya xwe biçin wezareta navxweyê bijin dixwazin partiyekê damezînin lê parta we dibe navê Kurdistanê de hin dibe û baweriyê dane ku wezareta navxwe yanî tehqîqa wî navê diketin rêdanê destûrê bidete we hîn bikarin bi fermî di nava Tirkiyê de kar bikin te got ku dost li ser me heye
بخوا از وی ازاح دکم دوز وکرن تشتک ام فرمینن نها وقت فرمی ام تشکیلات ما هنن بروی ما هنن ام کنگره خود کن و نونرین دولت ای مجبوری ای هل بجارتنی تین کنگره ما محکمه قانون بنگهینا ترکیه پارتی آزادیا کردستان وقت پارتی یک فرمی قبول دکه و تشتاج دپرسه سرناوه سروکه نامه دشینه خبات اخوام دکن دولت ترکیه دخوازه ما بگره دوزا داخستنه گرتنه وکریه و تشکی دیه لی وقت مگود پارتیا اک پارتی جید وقتا که در حقیقت دوزا گرتنه وکربون لی او نه معنی کنه یا سایبون یعنی دوز وکرن تشتکه آنا پارتیا آزادیا کردستان لترکیه پارتی فرمی خبات خود دمشینه و اوی کنگره خوی سیامین جیده وقت پارتیا ولایت پاریزن کردستان به پارتی نو به امبلم نو به برنامه نو در که پیش رای گشتی برس مصطفی اوزجلیک سروکی گشتی پارتیا ولایت پاریزن کردستان دیاربکر باکوری کردستان گرما بو گلکی سپاسین هر هبن